Greneth Samla unong 3 months ngobha na kabenta kabha kamyat kipat ba ula Ujor siya director ka school education and literacy bakidon kijing duko bashirkay ha kijing Nongpyniaid ya ka Khaldang ad hoc upper primary school hanot Garo Hills kidaw bala Ujor Shillong kajing thung nong hikay klem da penbenayar lapen ken ye ki an thung kam Lapin don kam baklay ki pisa ki pilan ki baday na kabenta ka bam jasngi meti mil ki kena skul. Ya ketulap ki nong tray, bat la le to met ki kena skul bat bon ki lapep skul no. La Ujor ya ka jing le to met uklevin ji moment nong hikay ya iwe kena skul tengsal marak ibadang syong class 6 bat minta ilapep skul no. Greneth ulakentu ya director ke school education and literacy ban penwaino ya ke school managing committee ban thokit ya ke jingkeno Pyrshah ya unong hikai klevin ji moment ban pentrikam ya ke hok ki kena ban net school right to education act arhajar kendai.